uluhanan siday nga akong ginsurat, Tamalos. Nakatilaw na ba kang Tamalos? O paborito niyo ang Tamalos? Usa nga sura nga usa nga recipe nga ginluluto di nila aton liburan na syudad ng Balogan. Basahon na ako ini nga siday para iyo nga tanan. Tamalos. Bisan pa daw diin nga yato-yato ikaw hingadto. Igkakahibalag ka mga pagkaon di mo maaato. Magrasa adton imo masisiring, kundi iba nga rasa an imo ginbibiling-biling. Hinpagkamanamit mugo hanakon sanggay, dayon niya siring hakat balugan mula ini matitilawan. Ngan kon imo ini sangkay masarihan, agi daw it imo ngisi katamis masinaw-sinaw. Minulino nga bugas maghihimo hinpipian, pag-ukay hinay-hinay ang sukul kalipayan. Mani nga durog angan-angan igbubudbod, upod paksiw nga baboy agi daw subak nga urog. Magpipiksi hindahon ug dayuday iglalahob, iksaktula ang kapaso daw gugma nga halad mo. Puputson ang tanan hiday-hiday may suruklan, bunyog ang kangodyot imuwaydong nakikitaan. Kataliwan bubutkon daw gakos hadughan, karasa hinlang kagan daw imhiyom kabaraan. Agi daw sangkay kun imo ini utro matilawan, di ka magbabasol daw gugma hantaga kat balugan. Tamalos usa nga siday nga akong singgin surat para aton nga tanan